Nā e mea ana a Ngaitahu me Waikato Tainui ka kaha ke ake anō tā rātou whawhai kia mautonu te mana o te tiriti o Waitangi ki roto i te ture Hokorawa. Me mea ko te hari i te kāwanatanga ki te kōti te huarahi hei whai, koena. Hei tā te toi hau o te ara taura a Tukuroirangi Morgan i toa rātou ki te kāwanatanga i roto i te kōti mō tētahi kaupapa pēnei i te tauwaru te kau mā whitu. Ko ngā oati o te tiriti o Waitangi me mana i ngā tau ki muri, me mana tunu i tēnei rā tunu. Nō reira, ko mātou Waikato Tainui e hara mātou i te tauhau ki te pakangai roto i te kōti. For Ngāi Tahu, we've been through our settlement, so it's not so important, but protecting the integrity of the treaty is important, and we need to have the discussion. Ka whakahaere rangahau hohonua Ngaitahu kia kite ake ai he hako i a ngā tino hua ka puta ki te iwi i ngā hokona e rātou he wāhanga o ngā rawa hinonga a te kāwanatanga. Hioi mō tēnei wānei kei te whakapau whakaaro rātou ki ngā kaupapa whakaora no ia o tautahi.